Anyang laki din! Anay ko, nagsakit talaga, nagutot, anay. Anya tinasakit ken karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisinan ti sakak, anay. Agan ano aya day tasakam. Agrayumak sa bakit? Nagsakit talaga. Jackson ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag kalaklakayan. Rayo malaang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay anya nga rod karamidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabit lang tay nakgumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Paggatangak nga rod iti medicine mau. No saan nga ije parmasya? Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adayamot magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga raw. Awan! Adda ko naklangarudain. Uray may salaabo ti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kaya't mumetlagayam ti aginaw iti arak. Isu nga ro ti medicine kuno agsakitak, Nora bakit? Isu nga yung kagumatangan iti medicine ka. Ay manja! Ay, sige na, Nora bakit? Ita lang, ba't nga ginumak iti arak? Italaing mit niya ginumak iti arak. Ulbound! Inaldaw ka nga ginum iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya! Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medicine ka. Kat kumustan tirik nam ramaun. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnyirsaim. Kas kalaag ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kay si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Agrup-rupak ay kuton. Saan kitdain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbagay. Pukawen na dagiti sakit. Tukak! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang? Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mangtedak iti igatang yaw iti agas yaw tatang. Ay, sige man nga rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakal. Anya tenggadan nasasawin nyo? Adda ayamat agas at tenggadan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Eh, itid mo langan kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ka. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak kau. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel anak kau. Inaldaw nga agsakit ni tatang mau. Ngem no pa inumam iti arak. Agsardang di sakit na. So, sa inya lagit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayaken ka iti tengedan. Wen nanang,
Tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balay may. Ha? Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi karamaon, tila nagis-isbabaon. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartekan. Sabali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agunget manen. Yan nilakit din ni bakit. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya medicine na sasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw, Ramon. Mabagbagtit kan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Na. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok, bakit? Anay. Anya. Ay, agkupit ti barokong konora, bakit? Ay, nagrigat ti umagais. Ay, taray ka na ang hindi pagagasan. Ay, saan? Hindi na kita rin di pagagasan, bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga rin taramid ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya. Day lapad ti katangam nga agas ka, bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapuyo, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Kasladan nakabara iti barukong ko Kanakan mayang. Anya? Kasladan nagbukal iti barukong ko nagtilmo na kanakan. Ni, ay sus, amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak mo't ano, nakatilmo na kiti tulang. Anya nga ro ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kasla na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danumaan tap numabasa ta namagaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kaanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Ay, anya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Mawan. Ada ko naklangarudan mayang. Anya nga rod a klase ti danom dayta, Uncle. Arak. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kaanakan mayang. Medicine nyo ti ara? Huwan kaanakan. Pangaasim tay kanak iti paggatang ko iti medicine kao. I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaon. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Daytoy matipagragsakak. No di mo isardag tinalabas a panagbarbartag mao. Dualaang alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam. Igay kampusan taw. Anya? Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. Anya kumangay? Ibagadan to anatay ka. Gapo iti arak. Anya? Mamartikmat nga main iso anatay kun kunantaw dagiti tattao kun ka. Ha? Nalakay at matay Ramon. Malaglagip na kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan. Malipatan da kanton. Anya? Kabuteng danton dal alyam. Day di Ramon abartek kun kunadan to kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta.
ka makaigna si Karamaun. Anyat sapsapulam dito'y paraangan. Awan, ti sapsapulak, Nora. Apay ngarod apo managna ka dito'y sango ti balay, At daw urayak. Asinaw ti urayam. Aday tan ni Pari Bogs. Mapan kamin bakay. Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pating iti karayan. Ay sinalbag ka. Adda ayamot pateng ijay karayan. Bag. Ay. Himanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak ko. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Makaamomatan ay tibiyag na nukasta. Jakmat nga rod maanawa nga agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan mat? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ko, nagsakit. Anya tinasakit ken ka, Ramaun. Nagsakit ti tiyan ko bakit. Anay. Kunkunam lang dayta. Maturog kakit day. Ay, saan man, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Naidumdum at ti sakit na. Ay dinakman rabakan iti kasta, Ramaun. Makain-inom ka manen iti arak. Agpaiso ti bagbagak, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manen ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana Nora, bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamatik ako baka, Jack, bakit? Jak mamatay, Ramon. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamatik ako makanyak bakit? Sana kagpampamban. Ay jak mamatay. Anay, ipan na ko di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka, Ramon. Ay, pangasim Nora, bakit? Tulungan na ko na. Sakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa pa ya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga agsakit ti tiyan mo. Ha? Ay sos, agsarsarwa ka ba tan Rabaw? Ay sos, ay ala, urayin nak dito'y balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray dakan ije pagagasan. Agyaman nak, taintaray nak dito yung ospital, Nora, bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe Agnakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabas, apanagin inom mo iti ara. Uwan bakit? Agbalbali akon. Nakaamiris akon. Nasaya at mat no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayin na kajay arak. Agasa, medicine kunam ijay arak. Bakit? Agpaimbag kan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga akon. Kat sa naktun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo,
iti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Manang Tarabay. Anyalaki din! Awanan ti may isaang mi manang. Agbisin kami na talaga. Nay, bungal kamot tanading ko. Saan aday ta ti bagbagak manang? Ti makan mi ti rason no apeng nga imayak dito'y balayyo. Ay, wala niya. Nadlaw ko laang mat, abungal kan. Pabuludan nakman pay laang iti bagasyo. Kanayon ka lang nga umay bumulbuludan. Timot lasok-sukatan. Sukatakto. Nalugi mo ngamin nila kay ko. Nalaylay amin amula may gaputa saan na nagtudtudo. Kat, pag sa pulo ma, iti sabali at trabaho na. Siyak, tagbirok manang. Anya ko mati maserkam at trabaho. Kat dimpay nalpas ti grade 6. Amom ti agbasa. Amok mat basit Gabrod kan. Anya mo ni manang. Kayat mau, amaya dayo ak iti pamilya. Isungarod nga agabrod ka, tapno matulungam ti pamilyam. Panunutak pa'y. Sa nga saluplaang ti may pabulod ko kan ka. Nayunam mutan Anya nga iti kanan may no ipapulod ko amin. Yak kayat ti agsardeng nga giskwela. Nagkunang agsardeng ka nga giskwela. Dananang kantata. Awan ka no ti kwartami. Diyak mat kayat ti agsardeng Ad-ada kanya Awan ti sumardeng ka data. Mga ramid tayo ti wagas. Tap na makaadal ta. Wait Apay ngay apagsardengin data. Talaylay amin ang dagiti mula ka na itong bakit. Apay, nagladingit ka. Mabiyagta ka de. Saan matgit niya? Bigat aldaw malem nga umay ka dito'y bangkag mo. Buy-buyaem dagiti mulang. Sayang anak nga ron, tado ti regat ko. Amo ka. Nakautang akpay. Kasano nga ang mabayadan na gijay? Sapay adda interes na. Dakil pa ya. Iso asurutan ta dyan baga ni manang mo. Anya day jay? Agabrutak ka no. Panawan na kami nga gaama. Naskan nga dagsakripisyo. Tapno agbyag tayo. No panawan na kami. Kasano kami nga ay? Ay susagtal na ka man. Ah. Pagsangit ka kidi. Wa. Kapoy mo ti pakinakam mo. Agtal na ka kunak na. Agabruda. Tapno agbyag tayo. Adda nang ko pagtungtungtungan dananang kentatang. Pigsam nga baga. Agabrod ka no ni nanang. O di na siyat. Igatangan lang iti sapatos kong original. Oray sakmat Og pagatangak iti cellphone ko anangina. Rina! JB! Ha? Apay nanang? Asino ka na kayo taginaw? Ha? Ni JB Agibaon ka manan. Sikat ti aginaw. Nirina ka di. Isos, agpin na to dun kayo manan. Kasanon no makabroda. Agpin na to dun kayo nga aginaw. Bakit? Siya ko daginaw. Baya mo nagitan nakta. Basa day ti libro da. Ay, sapay nagado da ito iinawan. Tawan mo tinaginaw itay agsapan. Dapat agad nag-eskwela. Dapat naman di bangkag. Sinarungkaran tamo dagiti mula na laylay. Kasano ngayon no makaabroda. Ah, Si kanto akanayonan at aginaw. Aglaba kas kada aglinis dito ibalay. ituloy ko ti agbangkag Pawitan nak to iti pagpunak. Rumbang laang lakay. Jakto kayat agaputa daak ijay abroad. Agtugtugaw kayon tulatan nga agururay iti ipawit ko. Ay, sana mapasamak dada ba kahit? Mala, makaamukan nga aginaw. Takadwaan nak ni manang ko nga agpapasport. Kan aglabakan tumatan, na.
Irwar mo aji pasahe ta. Agbayad kan dita driver. Asidagdan iti pagpapasportan. Awan kwartak manang. Awan kwartam apulos? Si kapay na ang tiag pamasahin. No awan kwartam. Di anya nga iti pagbayad mo iti pagpapasport mo. Ibayadan na pailaon. Isumot na gayang nga inawis nak. Syakmot gayang ti agbayad para kan ka. Ngan kabayadan kanto. Ay, awan manan di naglakwan mo iti apit ni ama isno kastoy laang. Ito bigatin ti flight ni nanang yo. Oh, JB, inyati makunan, tamapanan ni abroad ni nanang yo. Naladingi tak atatang. Uray siyak matang. Kita ang mantatang o. Adan luwak. Luwa nga, awan tubay, agdram-drama ka manan. Uray siya kat maladingi tanak, iti papanaw ni nanang yo. Agam para iti pagsayatan tayo dahito eh. Wuna, agpagatangak to iti cellphone ko. Agpagatangak mo iti branded a sapatos ko ah. Ay, agtal na kayo man nga kapsat. Kasla maragsakan kayo pa, pumanaw ni nanang yo. Mayat gid tagipaw iti kwarta tayo. Ayan yon. Ay, ni nanang yo, birbiro ko na tayo. Ay, ada kami dito salas, bakit? Asino tagin now? Na, Saan na siya? di na kita nakastari na ah. Naginawak, hindi namin sangal daw. Good siyak may tinaginaw iti kanman. Asino taginaw kada kayo ko na? Ala, siya kaun. Apay ngay, asikamot lang ang akanayon taginaw lakay. Agree-review nga raw, dagito ubing. Kasanon no adda akto ni di abroad. Si kantulatan ti kanayon ng aginaw. Saan mo ta? Agsinublat, dagito anak ta. Rumbeng laang asuruang idang ang trabaho dito'y balay. Saan asika amin? Di ka matanagan. Ala, isimpa mo dagiti alami di abroad, gamit mo. Ayun gayam, ayan di garapon. Ni, an mo mo ti garapon? Mangitugutak iti bugoong ken aramang. Na? Imbagla asid si daok ijay. Agre-review kayo nga agkapsan? Ha? Ay, agree-review na nang. Kitain nyo ah, basbasakin notebook ko ni oh. Notebook nga agpaiso, ngam cellphone mo't day taigam mo. Ha? Natiliwan. Kundi review kan to. Oray si Kamatrina. Day tamo lat ta cellphone mo, timing-ming-mingam. Wah, agris-research sak nanang. Research nga, kat na da ka-chat mo. Agtala ka man. Alay, agkadal ka pa'y. Maalata agbiyahe akon. Itulod da ka nanang. Saanan? Isupay di pagplite yo. Siyakla ang timapan iji airport. Nanang, mamista ka nito. Hoy, kundi arakop ka mat. Agsingsingput kayo. Tulungan nyo ni tatang yo, ha? Tulungan ni mat nanang. Talaga anasingput kami, nanang. Uray di yu ibaga. Talaga anasingput kami. Nay apay, anya di aramidam dito'y turog. Sapay nakatugaw ka dito'y tuktuk ti dakkel abato. Padanak nga rod alumabas ti aeroplano, nagluganan ni bakit ko, manang. Apay, lumabas aya dito'y. Numayaw awan nga eh. Uray, mapayapayak lang. Ay na, saan ang mapasamak dayta? Bareng nga rod. Kat anya nga iti plano nga aramidan ita, taawanan ni bakit mo. Uray ah. Aguray ite. Aguray iti pawit. Dayta laang ti aramidam. Aguray iti pawit a kwarta. Kat, uy, pagpunak nga rod, ngagbangkag manang. Yamat eh. Ah, Day tati kayat ko asawad. Tatang, anya day tarot lutuin niya si Daen. Apa, hindi mo makita. Yung gisa sa yote. Awan lawak na karne. Pangalantay nga iti karne kat awan mo't pulos kwarta tayo. Paano nga gipawit ni nanang? Diyan mo, talipatan na tayo sa amot tayo. Doon na bulan na iji abroad, hindi pa'y nagpawpawit. Ang drama ka manan. Tatang, napukaw di cellphone ko.
Kasano na pukaw? Natin lang sama dito ibang ko. Nasaya at atap no. Saan at tumanistar aramidam? Ibagam to kaninanang mo na pukaw ti cellphone mo, tapaw ita na ka. Ibagak tumot anaper diti sapatos ko, tap nagpawit met iti sapatos. Ala, nakaluto ako na. Mga tayo, anusan tayo tinggi sa asayote, ngawan lauk na karne. Agam sakbay amangan tayo. Damagag pa'y kada kayo. Asino ti aginaw? Ha? Mamimiskan bakit? Agawid ka kuman. Pudno dagita anwam, wano kun namlaang. Ay, pudno! Apay ayangag sangit ka, ang ipang ita kun iti kwartayo. Ay, agyaman ng abakit. Ay, makaisam akong tagpawit kan. Jay ipawit ko, pagpuunam ijay bangkag mo, ha? Ah, ay, bakit? Jay daduma, pagbayad iti tuition dari na kan JB. Gano adda mabati, igatang yu iti usarin yu di tabalay. Ay, bakit? Ay na, thank you ah. Gastusan yu iti nasaya at jay ipawit ko. Tasaan ananakati ang birok iti kwarta dito'y abroad. Bakit? Yay! Addan igatang ko iti cellphone ko. Saan nga igatang iti cellphone dayta? Apay, di mo naawatan timbaga ni tatang apagbayad mo iti tuition mo? Amok apay, anya ti pang ipagpagarupam kanya, saan ang makaawat? 1,000, 2,000, Pagbayad mo matlang iti tuition mo dahil na. Hindi ka man sumanaw. 2,000, 3,000, 4,000. Ado may ti kwarta mo siya. College sak nga ro din. Kat high school ka pa ilaan. Apay nga min na pagkumparaam. Napanan ni tatang. Apay, abiro kong kanya. Awan samot ang nagmalmalam dito'y balay. Isong ado, tinaorno nga iinawan ni Jilababo. Asino ngayon tagin now? Ada pa panan mi kadagiti barkada. Kadwa indak ang mapan gumatang iti cellphone ko. Sikan atagin now. Inak gumatang iti sapatos ko. Ala ka. Sapatos matgayam ti pangigatangam day time pawit ni nanang. Ni tatang tun tagin now. Asino di malalaki nito? Asino di malalaki? Ha? Oy! Dua talang wait na malalaki dito pare. No kasto yan na parte kakit kasla kayat ko ti dumanog kay. Ne. Apa nga pare? Panagling nakitsak ni Superman. Panagrik ng mahit katsak ni Batman pare. Aglaban taman ta. Kita hindi no asino tinapigbig siya. Ay, nabigbig sa ka pare. Batman ko naman. Tistingin taman. Ha? Napulat mo ta ni Batman. Imawagak, taibagak nga aday jay police station nila kay mo. Anya? Police station? Anya ngay tararamidan na ijay. Dinanog na maggayam jay kumpari na apada na anabartak. Di indarom da. Ay, unay matan. Kunak man no agbang-bangkag. Awan ti agbangbangkag. Karuutanan ajay bangkag yo. Pulos, adi na linin-linisan. Kat no nagipawitak iti pagpuunan na. Inyinong namat. Iso nga ita, indarom da. Anya lakit din dagita nga imbatik a pamilyak. Napanak mat ita, ije balayo. Akmom no anya tinasang putak. Anya ngay manang. Jay lababo yo, anapunno iti mainnawan. Makut-kuton dagiti pinggan. Bot-bot dagiti kaldero yo, asaan inain-innawan. Ay, awan lat tagayam tinagin innaw. Asino ngay ita, ti aginnaw kadagi jay. Bueno papagayam,
Gitan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Pautangan ka. Gamit may sa kondisyon, Jerome. Anya dita kondisyon na Faustina. Iya sidag mo tilapayag mo. Tayarasas ko. Sige na. Antoyin tilapay ko. Ay, anya. Ay. Ayaw ko. Jack kayat na. No di mo kayat. Di ka mo't papautangan iti gatang mo iti branded a sapatos mo. O anya. Deal. Makamuditan na. Jerome, lakay, gimatang ka mang itibaro a sapatos mo. Well, branded data. Ay, kagat-gatang mo lang iti na minsan nga aldaw iti sapatos mo. Ita, gimatang ka manan. Anya laki din. Branded nga rin dito yung sapatos. Ay, sulakit din ti paggasgastusa. Nagadon ti sapatos mo. Koleksyon ko dagita sapatos. Pwede mo ka di pakibyangan. Ay, mangidasar kaki din. Tani, mabisina ko. Tay ka pa ya pumanag na dito parangan, Jerome. At saka di sapsapulan. Ay, awan. Kaya't ko lang ay pag na dito branded na sapatos ko. Oh. Ne. Kabarbarong agpaiso na ito sapatos mo, paray. Wala, branded dito eh. Siyak lang tada sapatos na branded dito lugar tayo. Anya? Kas makita mahit. Nagmayat ti kulay na apuraw. Awang pa'y gasgas na, oh. Uwing agpaiso nga. Kasla ka isusuot mo pa ilang nga. Talaga, fresh from the box. Kaya nasawan, saan pa yan naurasan? Kabarbaro pa ilaan. Anyat araramido mo iti biyag mo, Jerome. Nakasapatos ka diti unag tibalay. Yung laki din ni bakit? Anya ko madakas na ngayon nakasapatos ak dito unag tibalay. Branded mo ti sapatos ko. Uray pa'y branded day ta sapatos mo. Tada ka la diti unag tibalay. Awan ti sabali a tao ang makakit-kita kan ka. Anya laki din. Siyak man tinakita mo kag ulima kak dito ang nakatugaw. Ala, ikatam day ta sapatos mo, tatulungan nak amapan agburas itinateng ijay bangkag ta. Apay nga katak da ito branded a sapatos ko ang mapan ijibangkag. Ag sapatos ak ang mapan agburas itinateng. Nya? Nagpintas mo tanday ta sapatos mo, ngayon may diti bangkag yaw, giraw? Puwin tata, branded da ito. Kano nagmina? Na, branded niya agpaisaw. Ay, kasanon numapitakan day ta nagpintas sa sapatos mo. Okay lang tata. Ado pa iti branded a sapatos ko balay. Laba akto manen ano marugitan. Ay, sa bagay. Adumot kit di ati kwarta mapaggatang mo iti baro a sapatos mo, giraw. Win, samay sa naisimak agumatang kadagiti branded a sapatos. Nariwat pa ang rumwarkan, Jerome. Ina man nagjogging ba kay? Anya, nasa pala unay arumwar ka. Abangan lumakasabat ka iti mangdangran kan ka. Asino ko mamot ti mangdangran kanya? Siyak to pa ti mangdangran kadakwada. Nya? Awan ti rumbeng apagdanagan ba kay? Awan ti dagas na mapasama kanya. Sabali manan day ta sapatos mo. Win ba kay? Kagagatang ko iti kalman. Branded manan da toy. Pang jogging. Anya, gimatang ka manan iti baro a sapatos mo. Anya kalaki din. Sana bali ata branded nga ron. Di ka la maagumat-gatang itinagni na a sapatos, Jerome. Ay, day talatan ti paggasgastusam.
Tay mo pa'y akit kitaan day ta sapatos mo insan. Branded na ito, insan. Pang jogging. Branded nga agpaiso Nangina lakit ti day ta. Branded nga rin dinangina. Adaya mo't branded analaka. Sa bagay, insan, madlaw mo't ngamin anangina day ta sapatos mo. Diyan ngamin kaya tiya gisuot iti lalakay na sapatos. Tanong nalaka ti presyo na. Kaya nalakamot ang madadaal, insan. Ha? Naglamuyot dito ang sapatos. Sana nasakit iti saka. Kaslakot yun. Aha. Nay, anya man ang day taan nakasupot, Jerome. Branded na t-shirt ah. Anya, gimatang ka itinagngi na at t-shirt mo? Anya laki din ni bakit. Di ka kadinagpungtot. Sana balita branded mic. Oh. Ay, sinalbag ka, Jerome. Day talatan branded nga usar mo ti paggasgastusam. Nasa mga ruta gumatang ka nagiti branded nga usar. Kita man eh. Nagadot yung mapapal kanyak. Oh. Anya, Wait! Umapal datag kakapintas ti usar ko. Imay ka mo dito balay, tata. Kanya masapol mo? Umayak ko magpakpakaase, Jerome Barok. Nay, apay nga umay kagpakasi? Kuha, ay mabainak ko inturturod kun atim may diti balayaw. Anya nga minti umay mo ibaga. Umutang ako may ti kwartam, Jerome. Amok nga ado ti urnong mau, takanayon abaraw ti usar mau. Ah, Makikita ki di social media, nagiti ipupos mo akabarbaro a sapatos kan t-shirt mo. ah. Kuha, agbayad akto no adan kwartak, Jerome. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta ita. Ay, ko ha, pasensya kan tata. Awan may pautang ko kun ka. Anya, Kagat-gatan ko ngamin iti kabarbaro a t-shirt ko. Kas makita mo't iti suot ko. Nginginaan da itoy. anya. Ingka umutang iti sa bali tata. Talaga nga awan may pautang ko. umut-utang gayam kan ka ni Tata Guryo. Ngam di mo pinautangan. Tanya ko mamot ti pautang ko ngay. Daytan, jay ibagbagakkan ka, Jerome. Ikat ka nga, awan mo't makukwartang. Di ka lang babain. Anya laki ni Larnin. Agsaw manan iti kontra kanyak. Sikan, jay tao feeling back nang ang awan mo't makukwarta na. Shh! Di mo piksan. Kababain. Mabain ka? Kat agpay sumat ni bagbagak? I-post mo pa iti social media ang ada ka barbaro mausar mo. Anya laki din ni Larnin. Feeling blessed ka ijay social media. Na Tunggal ada ka barbaro mausar mo, inka ipaspasikat. Sumarlan kan. Kaya mo nga ta, katyak amo day tangan aramidam, Jerome, ha? Brandan nga agpaiso dagiti usar mo. Ngam di mo matsoksokatan, day tabot-bot a brief mo. Na Ay na, Jerome. Dagitalatan sapatos kan kalugong mo tig igamam. Di mo pa yan maidiso. Managsa ka na nga ron. Bakit? Nagtipintas dagiti usar ko a sapatos kan kalugong. Branded amin dagito eh. Di ka pa'y lakat nga rod kaidtaon dagita sapatos kan kalugong. Na Awan lakat igamam dagita usar mo. Di ka la maumuma. di na ka di pakibyangan na yun. Nagadumanin asa dita. Ay, napatpatag pa yan dagita usar mo ngam iti siyak. Ha? Dandani dinak pa yan kasarita. Gapo ka dagita usar mo. Apa, tapagimunan manin dagiti branded nga usar kaw. Wenno? Dadaalan ti ulom, Jerome. Dadaal ta ulo mo ibagbagam mo. Kasano? Numaminsan, kasarsaritan pa yan dagiti sapatos mo. Aha. Talagamat. Pasaray Pasaray kasaritam dagiti sapatos mo. Ibagbagam, asaan da ko maamadadaal. ay sumardeng ka man. Anya nga to, no pumanawak lang, diti balay. Tadagita lang branded nga usar mo, ti kabalay mo. Anya. Wow! Agasam nga dito, paray. Ah. Nagporma ka mo nga dalang dito paranga.
Kas makita mo man daw. Terno dagiti usar kaw. Nay, hungag paiso may sa abrante o sarmaw. Ay, bilibak ka talaga king ka, paray. Granted amin na kita. Nagmayat nga isuot, ta naglamuyot. Talaga, sana ulatan ti maibaga. Nagpipintas kun branded dagiti susuot mo. Ako pa! Nasumak ngamin kadagiti branded, paray. Pasurutak latan ka dagiti bagbagana tata. Mamukmit lang agpaspasikat. Talaga, mate. Agaasam ta nakasapatos amapan iti bangkag da. Ay, dadail ki din ati ulo na. Ay, naku namon tata. Tamo siguro ni Jerome kit umapalak kadagiti branded nga susuot na. Paghananok kumangay. Adula amin dahita branded tata. Baybayan tayo latan agpaspasikat. Narigat mat no kontrain tayo. Tang sigurado agsakit tinagam na. Sinalbagan a Jerome? Agkakaiwara manin dagiti sapatos na diti balay. Ay, adapay imparabaw na iti lamisaan. Ay, nao, maakon amang isimsimpa ka dagiti usar na. Simangpot ka mo kayo man, bakit? Ay, nauma ako na talaga, Jerome. Apay tagungot ka ngay. Di mo pa amo nga urnosan dagiti sapatos mo. At dapat imparabaw mo iti lamisaan. Ay di mo man pagpupungtutan dagiti sapatos ko. Branded dagita. Oh, ano ko man branded dagita? Wala, urnosam dagiti sapatos mo. Ay, lalaki din nila, Arne. Di ka kadi agong ungat. Ay na, sakti makamo ka dagita sapatos. Anyat aramidem dito'y balay, nana? Nakalipat kan San Jerome. Dakol ti utang mo kanya. Ha? Di ka mata nagparparang kanya. Kwa, saan adito iti pagsaritaan tanana? Agsarita ta iti sa bali a lugar. Makamu ka, Jerome. Ti saritaan kat saritaan. Di mo lipilipatan na ito. Win. Diyak malipatan da ita saritaan. Ulitak, Jerome. No di ka makabayad diti utang mo. Amo mo ti mapasamakan ka. Apay analpay ti abagam, Jerome. Itaman pay, adi ka nagsursur iti paraangan, nakasapatos iti branded. Kwa, diyak kayatin ba kay? Anya ti di mo kayatan? Kwa, madi talaga. Apay aya? Kwa, ilako ko nagiti branded nga usar ko. Anya? Kinapudno na. Inutang ko amin ngayong gatgatang ko. Padagiti branded nga usar ko. Anya? Ita ka, sing-singirin na ko. Hindi nakautanga ka bakit? Nudyak ka nung makabayad. Asawa ka nung tinagalas ti busis na bakit? Anya? Bakit? Tulungan na ka makabayad ka dagiti utang ko. Pangasin mo ito na. Ay, kasta gayam ha? Makamu ka iti biyag mo. Apay kumatulungan ka? Ha? Ipadawat kan iti bakit nakautangam. Anyat ka't mo saway? Ay kat asawa umon aja bakit ngay mutangam? Di naktumatan makita. Gaputa makisina at matankan ka. Sana bakit di nang ipadawat? Jaket na dyan bakit? Makawarin na kung nagilimod ak bakit? Gapo lang, iti usam mo amadaan iti branded nga usar. Imutangkan. Pasikat ka ngamin, Jerome. Bakit? Risutam ti parikot mo nga agmay-maysa. Tinak iramraman. Ay, pakawarin na kung bakit. Agmalmali mo kaun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.